Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wajil wa alladhi khalaqa kullu shay'in malik al-arbab wa anama kullu ma sa'u nur al-arbab wa anzalna al-haqqa afdal al-kitab wa arzal al-huda rahmatan sayyidina Muhammadin al-mujahid wa salatu wa salam alayhi wa ala alihi man asab wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi sawab amma ba'd aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Swarnabai Bhagyakum Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasaaluna anil nabai mazini allazi hum fihi mukhtalifun kalla ta'lamun summa kalla ta'lamun alam naj'al al-arda wal-jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna layla libasan wa ja'alna nahara ma'asan wa banayna fawqakum sab'an sijadan wa ja'alna sirajan ووجد وانشرنا من المزرعات ماء سجاجا من الجبين حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان مرارا يوم ينفق في سر فزادنا أفواجا وبتقت السماء فكانت أبوابا وسرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كان مرصادا يدعينا مابا لابسين يا أقابا لا يذوقون برا ولا كرابا لا خليما واسعا جزاء شفاء إنهم كانوا يلعبون حسابا وكذبوا بآياتنا حسابا وكل شيء أحسناكم كتابا فسوقوا فلم نزلكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق غلبا وأعنابا وكواعب أترابا وكوثر كهافا موما يا الأول ولا كتابا جزاء ربك متاع حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن لا يعبدون منه حسابا يوم يقوم روح وملائكته صفا لا يتكلمون إلا ما أذن الله رحمن وقال صوابا ذلك يوم القيامة ومن سعى إلى ربه أعظم إلا أنصرناكم عذابا قريبا يوم ينصر معروف ما قدمت يداه ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلى الله عليه وسلم وانا سلطان يعني من أمتي سمخة إذا سلوا سلطان سلوا الناس يتوبا وإذا فسر سلطانه فسر الناس يتيا أمرا ويتاب البقاء وكلمتين Rimba jangan dikasan lu manakar awan tikar tayari awan la wepiyu tayar Allah alaga balang tayar jibdiu yara bukan korabe majara doh jibdiya duun sirin bulagata yar rek kamata yar ul madla tu abasa abi adita amon moro tayta kan kasai moro tayta kan kasaboro yar lama Ramayan jumlahin jabriya ailain leh gitnara barang yar pada siap yarul madulayar yarul ampanapar par tambal baba abiyar yana wallandara uga amodara uga nyakul dara serik yang mani baba abiyar la debi benini abiyar la debi suteni abiyar la debi rawene neru ala agreya jido mikir matla damo dagal yalla matalamo tebuka am dugadamo girdo dum gis ba kamasa tugis moro mandor gis babam tamo na do gis moro manit do gis dara aka wax waxila motax ba yalla ko ko yaru ta kenn du ko xam ta amul seri daha ko xam du yenti li ma wax ngir yalla na ci alquran wutal ta man ak tertera tafsiri ngay tertera asam jappal ko ci la wax Farana bikum yang kendule jalan manisaan yang nyepaba gerangga samai wajur santana samai usa seida hadina amul moro bahna ladi sawa seket dingimunya ya rabbi tabarkol mai mebet mai go umra tawila jai sirna ahmadul khatima amin yubo